inilah proses menaikkan rimnya guys. Ya, Sam. Gimana hari ini komentarnya, Sam? Ya, ya. Hypnotic, robotic, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock your body. Hypnotic, body hypnotic. Robotic, hypnotic, robotic, rock you, rock you, rock you, rock you, rock your body. Hypnotic, rock you, rock you, rock you, rock you, rock your body. Hypnotic. This I make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We must up, beat the place, turn up the bass. And we must up, beat the place, turn up the bass. And we must up. Bapak, Kita sedang di mana hari ini? membangun bangunan rangka baja yang berada di Pasar Medayu, Banda Aceh. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan apa-apa hari ini siap kita untuk pemasangan ring balok ah. Gimana? Gimana hari ini? Lagi apa? Mungkin lagi apa? Tangannya lebih tinggi lagi lagu ini. Hey!
Aika banget lagu ini dari pojok-pojok kanan di atas lagu ini. Kesunyian ini begitu indah lalu. Mana yang patah hati tangannya di atas mana? Inilah prosesnya hampir siap, baru 70%, baru naik kuda-kuda 6 biji, 6 buah ya. Ini naik sampingnya, baloknya naik semua, insya Allah 2 hari lagi.